Mangiphinde nginibingelele bafowethu. Enye update enginayo namhlanje is that I'm sure sokawabona endabeni ukuthi namhlanje bekufika ama-president amanye afika izolo ama-president nje amaningi ala Africa eze la eSouth Africa eDurban. Sibala ama-countries awu-16 la abizwa ukuthi SADC. Uma ulibiza uthi SADC but uma ulibhala u-SADC uma ulenza libe lincane. So lama countries uyayibona mos iAfrica ingakanani ezimap. Ilama countries ala ngaphansi eAfrica. Yokuqala kuba iAngola, so siqala lephezulu eAngola size ke Botswana, iComoros lokwama island okuncane, iDRC Democratic Republic of Congo, iEswatini, iLesotho, iMadagascar, iMalawi, iMauritius, iMozambique, Namibia, iSeychelles, iSouth Africa, iTanzania, iZambia kanye neZimbabwe. So wonke lama countries ke lawa akazoma ngibalile iMozambique but na ikhona neNamibia la. So wonke lama countries adibene ke namhlanje ukuthi azokhuluma afaka i-direction ukuthi lama countries ezigroup azohamba ayiphi. Singathi nje into ecishe ifane neBRICS le, but ayifane ncamashiya kusiyi-BRICS because iSouth Africa kwi-BRICS iphinde ibe ku-SADC. So ngeke ngithi ifana straight. So ngifuna nje ukunisherela ukuthi ziziphi izinto akade bekhuluma ngazo namhlanje engibona ngazo ukuthi zibalulekile. Obviously ngeke ngikwazi ukuthi ngizikhave zonke piece by piece because izovela ifane nale update le evele kade abantwana ngiyibaleka ukuthi inde kakhulu. So that's why ngithi ake ngikhave wonke ama-point but ngizokuthathela nje la ngaphezulu ngikufinqele yona ukuthi ibe ncane. So into enzekile namhlanje is that uRamaphosa uthathe over as uchairperson wale ngathini wale organization or wale committee because each and every year kufakwa uchairperson omusha. So after 12 months omunye uchairperson, after 12 months omunye uchairperson. So last year beku Emmerson Mnangagwa wase Zimbabwe okade uchairperson weSADC. So this time around kufakwe uPresident Ramaphosa as uchairperson wayo le SADC. So ubulele ke uMgabe not uMgabe uEmmerson Mnangagwa wakhala nangokuthi kuyadingeka ukuthi iAfrica iqala izenzele into zayo ekhuluma kakhulu ngama raw materials. Uzokhumbula ukuthi thina la South Africa igolide seligubha selithumele ngaphesheya babuya sebesithengisela lona kabusha futhi seligubha lingamatshe silithumele ngale. So bekakhala ngento ezinjalo ukuthi kuningi esikuthumela ngale kade kumele abe siyazenzela la. So i-message yakhe before eye kuba uchairperson bekaphusha leyo nto leyo nje ukuthi ingase kusukela manje into zase-Africa sizenzele thina. I-problem ke nalalo ma-statement anjalo from ama-leaders it is that bangabantu abanama-speech amahle kakhulu, ama-speech ongathi mawalalela ungacabanga ukuthi akekho emhlabeni umuntu onama-leader better than i-Africa, but when it comes to implementation ukuthi zenziwe izinto uthola ukuthi ukukhuluma kule ukwenza kungapha khona. So otherwise amagama ade bewakhuluma ukuthi mahle kakhulu because bekaveza Mnangagwa ukuthi la sidinga ukuthi sibe i-team eyodwa sisebenzele igoal ukuthi yonke into siyenza la Africa yiki into ephuma ngaphandle konke kumele kube la. And futhi basayine enye document abayiphepha balibiza ukuthi i-Durban Declaration because isayinelwe eDurban. So bayibizwa kule phepha kade belisayina wonke lama country avumelene ukuthi kuzomela kuziwe neplan ezokwenza ukuthi wonke lama country anga-experience indlala, abe nalento ekuthiwa i-food security okusho ukuthi wonke umuntu akwazi ukulala edlile kuwo wonke lama country, nokuthi kuzomele ukuthi ku-create iplan yokuthi ama-minerals imnotho la lehlala ngaphansi komhlaba ikwazi ukuthi i-benefit isethina esila Africa ingahambi ye-Europe ifike yenza abantu base-Europe babe rich kodwa thina esila eduze nalawo ma-country thothi siyalamba. Nokuthi ke baphinde baziqinisekisa kule declaration ukuthi sifuna kube khona ukuthula eDRC. That means ukusuka manje kulo 12 months bazobenza sure ukuthi kuba khona ukuthula eCongo because kukhona ukulwa okukhona. Ngisazongenza nje ivideo about lokulwa kwaseCongo o-M16 nobani bani. Nalento ethi i-message athi iphushwa kakhulu wazindaba ukuthi bafuna uku-industrialize i-Africa, bafuna ukufaka ama-industries amaningi. That means i-manufacturing nani yonke into ukuthi nje mayenziwe e-Africa and futhi sisebenzisa lento ekuthiwa i-value chain, sisebenzisane kungabe ukuthi i-South Africa iyimele yodwa isebenzisana ne-America le kude kodwa ama-countries ekhona la angayithenga leyo product yelontuza. Then kwase kungena uPresident Ramaphosa. I think ke angazoma ukuthi ngimthanda ezo-president wami because uRamaphosa I don't want to lie ngaphandle enama-president sozumthinte ngiba i-keyboard warrior ngenza sure ukuthi ngiyamdefender ife ngale ngaphandle but wabuye eSouth Africa ke uphinde abe u-cupcake. Now
kule part uCupcake, it's not something bad ke, igama nje simteketisa ngalo Ramaphosa as a president wethu. Izinto afika zikhuluma la zibaluleke kakhulu. Ukhale ngokuthi iAfrika noma iSADC lama country awu16 engwabalile amuva kancane, ipace yokwenza izinto bahamba ngonyawo lonwabo, indlela lokwenza ngayo. So wakhala ngokuthi okokuqala sinephutha esilenzayo thina ukuthi sithenga izinto ngaphandle kuma countries angaphandle ko China nakuphi, into ekade singazenzela zona la ngaphakathi kulama country lawo. Uthola ukuthi into etholakala eSwaziland sihamba soyithenga thina eChina, ngenza umzekelo. And wakhala ngokuthi siphinde futhi sikhiphe njengoba bengenza example ngegolide nani ukuthi siphinde sibathengisele ama platinum ama mineral lamatshe abalekile, siwathengise esesengamatshe siwasele ngaphandle bese bayawabuyisa kithi esedura. Ekhala ngokuthi kungani singazenzeli thina lento because siyakwazi ukuzenzela yonke lento le. Yini esivimbayo thina ezilama countries awu16 ukuthi sizenze? Because if uyabheka nje iCongo iyodwa, iCongo nje iyodwa ingasithola sonke apha eAfrika ngamatshe nje enawo adurayo. Ama-battery emoto, if uyabheka manje iy'moto eziningi zihamba, ukubona imoto kuthiwa sengikhohlwele igama, uthola ukuthi isebenzisa upetrol at the same time isebenzisa i-hybrid. Ukuzibona iy'moto zamanje zibizwa ukuthi ama-hybrid, isebenzisa i-battery at the same time isebenzisa upetrol. So lama-battery lawa afakwa kule y'moto abaluleke kakhulu because kuyabonakala ukuthi kusuka manje kuya phambili kusho ukuthi ama-companies amaningi aphusha iy'moto ukuthi zibe ngama-hybrid because ziyaseva esikhathini esiningi. So leyo nto le isho ukuthi i-Afrika, iCongo kuzomela ukuthi isetshenziswe lama country angaphandle because yonke lama ingredients okwenza lama battery atholakala lapha kulama country ala Africa. So uRamaphosa ukhale ngaleyo nto leyo ukuthi yonke into esibanika yona labantu into esingazenzela. You can imagine ukuthi mangathiwa sibamba umnotho wethu siubeka phansi sethi sibathengisela ama battery ezamoto, okusho ukuthi iCongo iyodwa nje ingavela ivuke iyele phezulu kabi. So into ekhala ngazo lezo nokuthi ipoint yakhe uRamaphosa athi akhala ngayo is that thina as abantu oyiSADC singabantu abathatha izikilo rama service from amazwe angaphandle, kodwa othola ukuthi lezo zikili zikhona nala Africa but siprefera izikili zabantu bangaphandle ukuthi makube yibo abeza nazo apha elontuza emazweni ethu. Bengakhulumi ke ngeSouth Africa straight but bekakhuluma ngokuthi nje amazwe ethu wonke mawabheka anabo abantu abaqualified but instead of ukuthathwe bona lokhali siye siphushela ukuthi makuyothathwa abantu lengaphandle of which iyasandamine nalento leyo emazweni akhona. uRamaphosa uphinde waveza kwi-statement sakhe into ebalulekile about ezamandla, amanzi kanye nezokwakhiwa infrastructure. And into asha ikhwelo kuyo kakhulu ukuthi kumele kube khona abantu abatshala izimali kwezokuphehlwa kogesi nokuthi iAfrika yonke ikwazi ukuthi isupply because as much as thina la South Africa siphila kamnandi but mawuphuma lapha ngaphandle into yokuba nogesi endlini kusese issue enkulu kakhulu. So kuyadingeka ukuthi iAfrika iphinde iphehle ugesi enough wabantu, amanzi aclean, indlela. Umzekelo la eAfrika yonke iSouth Africa yodwa enendlela ezibhadlile. Uma ngingenza iphutha nje ubude bezindlela base South Africa I think bugijima lapha ko 750,000 kilometers. Ezinye countries ezinkulu uthola zihamba lapha ko 300,000. So uyabona ukuthi iSouth Africa idevelope kakhulu, so beka encourage naleyo nto ukuthi abantu mabazame ke manje ukuthi sisebenzisane ukuze iAfrika kube into connected in terms of trade, ukuthi kuzo avoideka nalanto ukuthi abantu besuke kuma countries abo beze ngapha, instead kumele kube ukuthi flat. And if ngaleyo ndlela that means iAfrika as a whole kuzoba i-country, I mean i-continent ekwazi ukuthi singakhala ukuthi obani beza ngaba sathela amathuba omsebenzi because wonke umuntu uzobe right. So I felt ukuthi leyo point ebaluleke kakhulu. Uphinde wagxila kakhulu uRamaphosa kwindaba eyenzeke eCongo because eCongo abantu bayabulalana, kunempi embi kabi. And unfortunately about izimpi zaseAfrika is that azivezwe TV kakhulu. Ziyavezwa kona, ngifuna uqamba manga ngithi azivezwa because ziyavezwe TV but akufocuswa kuzo kakhulu because zigcine sezibhora. Angazi yenziwa yile nto leyana ukuthi ukubulawa komuntu omnyama uthola ukuthi kuyamukeleka masinyane but uma kubulawa umuntu omhlophe akwamukeleki. Ngikwenze nje example, kungancane uthola amamatchi athi impi yaseCongo mayiphela, angisho ukuthi aweka abakhona but mancane compared to i-attention ozoyithola eGaza, ukubulawa kwabantu basePalestine, ukubulawa kwabantu bakuphi, kuba kancane ukuthi okwethu kwabantu abamnyama kukhanye kakhulu compared to okwelinye ibala noma bekuthiwa yiliphi. Enye issue ekade irezwe kakhulu wazi indaba ye-Ebola.
ukuthi kumele ukuthi kube khona istrategy esetshenziswayo ukuthi kudilwe ne-Ebola khona futhi lapha e-DRC, because i-DRC i-country ehlaselwa zizifo eziningi kakhulu, and njengoba ihlaselwa izifo eziningi ngiyafuna uphinde unotice ukuthi i-country enama-minerals amaningi ukufa. Kunama-minerals esingenawo thina South Africa, kodwa iCongo inawo lawo ma-mineral. So washo nokuthi lento iphinde ilimaze nomnotho waseCongo, because lento ukuthi kube khona ama-disease kusho ukuthi abatshali izimali bayasaba ekutheni baye laphana, because abazi ukuthi i-future yabo izohamba ithini. So yinto nje engicabanga ukuthi izindaba zikhavarishwe kakhulu. And enye into was indaba ye-agriculture, ukuthi kuyafuneka ukuthi abama-farmers asathuthuka angathini encourage ukuthi aqhubeke njalo afame, because without i-agriculture, without i-farming sibuyele emumva kakhulu. Ngikwenzele nje example ngeZimbabwe. iZimbabwe, one of i-problems zayo, not ukuthi yiyo yodwa, but one of i-problems zayo is that ayizange besiya investor kuma-farm, and i-country without ama-farmer iyasokola. So yenye into ade befocus. That's why ngithi lama-ideas abawakhulumayo mahle kakhulu, inkinga isekuthenini bazowa-implementa na. Because if ungabheka manje izikendali zalamadoda attendele ama-meeting lawo, ila uzobona khona bakithi ihope ayikho. Uma nje ngathiwa nje ukuthi nje phela sekungaba ivideo yonyaka, uma ngathi nje siyabuka nje la kulama countries engiwaphethe la, uzothola ukuthi i-majority yabo abantu abadila nezikendali eziningi kakhulu. Umzekelo nje o-MS Mnangagwa bekagqiba extend term ukuthi usefuna ukuhlala isikhathi eside kabi, and uma uthi uyabheka i-performance yakhe ayikho yinhle, kodwa usafuna ukuhlala. Ubheka ko-Tanzania same thing, uyakoze kuko-Zambia same thing, uyakweswatini kuno-King Mswati abahlela abangafuni ukusuka, i-DRC kunama-wars, uya e-Angola same thing, uya eMozambique lonto zama-terrorist. So kunzima ukuthi bangafocusa kwezinto lezi if abadili ney'nkinga abanazo ekhaya. So the best way, imnandi encwadini, but the best way abanoyenza ukuthi beqale bedile ney'nkinga ababhekane nazo kuma-countries abo before bezokwazi ukuthi kube nalama relationships akhona with amanye amazwe.